lako mintu siulu sia kita solanasang lendu para nunta ke si tamu poleo miki kita tomak patongan lako po matua ulendu itu bisaran na puang tula tarangilan atu yate ulendu i umpamatan na pena lan channel YouTube EKB Bahasa Toraja yaitu kadang na puang matua la tabasa sia la tarangilan atu totemo dia lamai Pak Budian pasala sangpuluh kasera Pak Budian pasala sangpuluh kasera apa dolo la tabasa sia taran nungan tu kadang na puang mai komi siulu tamas tambayang o puang tominda rekan turampo mati olo malabi mi la urangi tu diona kadami sia la usabu tu diona sangat madatumi to madosa kan puang apa kurre sumanga pole parayana di pagarri kan di me kasalangki kisi pato di olomi na to temo o puang laki kurre sumanga tu diona pa akaburo mi lako kami lan ulen i tu diona umbasa surat madatumi ena masalo mi sisolangkan mi apakala kan ni solana sang untandai tu patu borong mati kadami lan sangan na puang ki puang Yesu di masambayang amin kari tutui dukai tu taumi diomai kamatampon da nataloi na tu kamatampon manera tang sayuan sia masero pindan diomai salah kapuah angka sangpula pasala sangpuluh kasira Pak Budian na dipakondi lan bisa kalimat na kuah umpama diongan pena ia mo tipamulan na kameng kaulan umpama diongan pena ia mo tipamulan na kameng kaulan silu kaboro lan kuah Yesus Kristus ia tu Bapak Gusdur mandu katandan belan namukun bang umpak pangadaran itu kasih kailoan sia tuo siangga unangga iteme kasih sengaran lalu tondok tangan di pokadami kasih sengaran diona KPK alukan ya moto anamukun bang umpa pakaintinan nih tu diona kasih pak kadan melo sia kasih kailoan moi anasi sengaran tu KPK alukan pada tapentoi mempayan sia manasa kakitanan lan tondok Indonesia umua ia tu ka umpama diongan penaan na tu Bapak Gusdur sia ka unanggaran na KPK lukan na tau senga tu Bapak Gusdur mendadi mau misa sangka ba tu ladanan ngako tau senga siulu tu tontong di kamasailan puang Yesus Kristus lan may pabasanta at tu totemo tani umbasay kumua ia tu tomapudi umpama diongan kalena unnakui tu kakuasan na puang matua ulendui panampana sia tu belanna ulendui mintu panampana anna pamanasa dukai puang matua tu kakapuan na kamamasian na lako tolino ya moto anna malaku lako puang matua dikua anna pamatotoi tuo kina umpama diongan kalena tu tomak pudi malaku duka te tomak pudi kumua anna patoyang i puang matua diomai penama tampo sia kamarutakan naanga tomak pudi tula tuo lan kakuasan na puang matua belanna nasanda tongan ni kumua puang matua menna tu garonto na kamatotoran sia kasalamaran siulu tu dipakaboro lan puang Yesus Kristus susi tu tomak pudi lamai papasanta tu temo ya tu kita te ditambah duka ki sia disua duka ki dio mai olo malabi na puang matua la tontong umpama diongan pena anta sia tae antala untarima puna labangi te mai mintu apa dirangi dio mai salian sangadinna lata pamadiongan tu pena anta dio kaleta dio olo na puang matua milanna ya tu kamatampuan pak tu ka umpama dawan pena lamorai tongan bisa ya mau misa gan la umbawa ki solanasang lako kasanggangan ba tu kamangsanan apa iya ke mak patongan ki sia tu kilan keyakinan manasa kumua lasitiro ki kamarampasan na po matua ya moto silu solanasang may mo kami anta sorong itu kaleta lako puang matua
anak ia tontong urondong ki. Amin. Tama sambayang. Ure sumangat tu kadami puama tua. Ure sumangat tibungka tu penangki urangi. Pamatotokan umpogau i. Umpama diongan kaleki di olongi. Sia dio olona penangki mak rupa tau. Lansangan na puang ki puang Yesu ki mak ure sumangat. Amin. Rampoin deta tu kadan na puama tua tarangilan atu totemo. Tontong ki peta ada kumota subscribe ite kadan na puang. Sia tak pak bagian ni. Ure sumangat lako kita soal nasang puang tontong urondong ki.